Pozdrav Saša, pitajte Miroljuba kako će Jevreji zidati treći hram kad se na mestu gde se nalazio nekada hram, to jest kad je na tom mestu kad su izgrađene dve džamije, da li će te džamije biti srušene da bi se mogao zidati treći hram? Pa, pošto su, po mom mišljenju, muslimani najozbiljniji u religijskom smislu, najviše se drže moralnih načela, ja mislim da je realna opcija da muslimani koji sada smatraju da je Biblija izmenjena, da je najlogičnije da muslimani prihvate i prepoznaju da je Biblija tačna i da budu revni da služe Bogu onako kako je zapisano u Mojsijevim knjigama i kako je zapisano u Bibliji i da će muslimani jednostavno da te dve džamije da učestvuju u tome što će da oni zajedno sa Jevrejima koji se okrenu Bogu, zajedno sa hrišćanima koji se okrenu Bogu, da svi zajedno tu naprave taj treći hram koji je opisan u Bibliji, znači jednostavno da se te džamije zamene sa tim hramom. Te džamije su bile, je dobro što su tu bile, svih ovih godina i vekova, zato što su muslimani čuvali Jerusalim od krstaša. Tu su dolazili koljači sa zapada i zapadne Evrope koji su masakrirali pravoslavno stanovništvo, koji su radili strašne zločine i tako dalje, međutim, zahvaljujući muslimanima, Jerusalim je ostao sačuvan tokom više vekova i danas postoje te džamije, mislim, tako da, mislim, muslimani su, Bog je uradio preko muslimana veliki posao tako što je sačuvao Jerusalim. A oni su sačuvali? Da, pa oni su krstaši, bio je jedan neki Baja Saladin, on je razvalio krstaše, da što je uradio. Filmove što je snimao, da, Nebeskog kraljestva. Da, tako da on je bio žestok igrač, razvalio krstaše, tako da su muslimani čuvali Jerusalim od krstaša, inače bi napravili bi tu, razumeš, Las Vegas, napravili bi, razumeš, to je bilo kao Holandija, razumeš, pa je bio Sodom i Gomor. Znači bolje što su... Ma bolje, tako da ne verujem ja da će tu da dolazi do nekih velikih, da će to da bude neki problem. Sve se vodi u tom jednom smeru, Bog će to da vodi, sigurno će biti sukoba i tako dalje, ali sve će to da izađe na dobro. Koji je